Ndagusuje kandi nizera ko ukomeje kumererwa neza cyane, nizera kandi ko ukomeza gukurikira The 10X Show aho tukugezaho urutonde rw'ibintu 10 bitandukanye binagufasha kukungura ubumenyi. Hanyuma nizera ko wamaze gukora subscribe, kwibuka gukora share, like ndetse unaduha n'igitekerezo cyawe muri comment. Hanyuma ku rutonde rw'abakinnyi hari abakinnyi benshi batandukanye bagenda bahembwa agatubutse, birumvikana cyane, ariko nanone abakinnyi batandukanye abakina football, abakina basketball, ariko ugasanga bahembwa amafaranga atubutse. Hari abahembwa mu madolari, abandi bagahembwa mu mafaranga y'abanyarwanda, ariko nanone uyu munsi cyangwa se ubungubu tujya kugezaho urutonde rw'abakinnyi 10 abakinnyi bakina imikino itandukanye, aba football, aba basketball, ariko bahembwa agatubutse. Turahera ku mwanya wa 10 bagiye bari mu makina mu maekipe atandukanye, ariko nanone ntibikora kuba bahembwa agatubutse. Turahera ku mwanya wa 10 rero tukomeze n'uri ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 10 rero twihuse haza umukinnyi Sidibe Umar. Uyu ni umunyamali ariko nanone uherutse kwinjira muri shampiyona y'u Rwanda, akaba rero akinira ikipe ya Rayon Sport. Uyu mukinnyi nawe rero ni uza ku mwanya wa 10 mu bahembwa agatubutse hano mu Rwanda, cyane ko ikintu nakubwira kuri uyu mukinnyi nuko aboneka ku mwanya wa 10 mu bahembwa neza cyane hano mu Rwanda mu mikino yose. Nyuma ye rero hakaba hari abandi bakinnyi ushobora kuba wenda utari bubone ku rutonde, ariko nabo bafata amafaranga meza cyane kandi ku kwezi. Rero amafaranga ndimo ndagenda ngenderaho na amafaranga bahembwa ku kwezi. Harimo rero nka Fitima Ombolenga, harimo Michel Rusheshangoga, akabamo Bakame ndetse n'abandi benshi cyane. Hanyuma ku mafaranga rero uyu musore ahembwa bitumaza ku mwanya wa 10 ku kwezi, noneho ahembwa amadolari 740. Uyu rero akaba ari Sidibe Umar uza ku mwanya wa 10 ku rutonde rw'abakinnyi bahembwa amafaranga menshi kuruta abandi mu Rwanda. Dukomereje ku mwanya wa 9 ku rutonde rw'abakinnyi 10 b'imikino yose ariko bahembwa agatubutse hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 9 haza Imanishimwe Emmanuel. Uyu ni myugariro wo mu ruhande rw'ubumoso w'ikipe ya APR FC, ariko nanone ni ikipe y'igihugu Amavubi. Uyu umugabo rero nawe akaba aza ku rutonde rw'abakinnyi 10 bahembwa agatubutse hano mu Rwanda, ariko akaza ku mwanya wa 9. Ikintu nakubwira kuri uyu umutipe Imanishimwe Emmanuel nuko amaze imyaka 4 akina muri shampiyona y'ikiciro cya mbere mu Rwanda, akaba rero yarazamukiye muri Rayon Sport, akaba na mbere yarigeze kujya muri APR FC mu mwaka wa 2016. Kugeza ubu ni umupapa rero, cyane ko yarushinze na Uwase Claude ukina mu ikipe y'igihugu ya cricket, akaba rero asanzwe ari umuyobozi w'itsinda ry'abafana ba APR FC ryitwa Intare za APR, ngira ngo benshi murabazi bano bafana. Akaba rero aza ku mwanya wa 9 ku rutonde rw'abakinnyi 10 bahembwa agatubutse hano mu Rwanda. Kubijyanye noneho n'amafaranga uyu Imanishimwe Emmanuel ahembwa bitumaza no ku mwanya wa 9, uyu mugabo ahembwa amafaranga 700,000. Iki rero akaba aricyo gitumaza ku mwanya wa 9 ku rutonde rw'aba bakinnyi bahembwa agatubutse. Dukomereje noneho ku mwanya wa 8 ku rutonde rw'abakinnyi 10 bahembwa agatubutse hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 8 haza umukinnyi witwa Michael cyangwa se Michel Sarpongo. Uyu ni umwe mu bakinnyi bamaze kubaka izina, ndetse izina rye rikunze rimaze igihe rivugwa cyane bitewe n'uburyo yitwaye muri shampiyona y'u Rwanda, cyangwa se uburyo arimo aritwara, akaba akinira ikipe ya Rayon Sport, ariko nanone akaba ahabwa agatubutse cyane ku buryo bukomeye ugereranyije na bagenzi be. Ushobora kwibaza rero byinshi ku bijyanye n'uyu mugabo cyangwa se uyu musore Sarpongo, rutahizamu wa Rayon Sport, ufite n'inkomoko muri Ghana. Rero avuga ko yifuza kuba umunyabigwi muri Rayon Sport ku buryo abafana bayo ngo bazajya bahora bamwibuka no mu nzozi zabo. Ku bijyanye n'amafaranga ahembwa rero, akaba ahembwa amafaranga 748,000 mu gihe ku kwezi, bigatuma rero ari byo bimushyira ku mwanya wa 8 ku rutonde rw'abakinnyi 10 bahembwa agatubutse hano mu Rwanda. Dukomereje ku mwanya wa 7 ku rutonde rw'abakinnyi 10 bahembwa agatubutse. Ku mwanya wa 7 haza Haruna Niyonzima. Uyu ni umusore waje muri shampiyona y'u Rwanda cyangwa se gukina mu Rwanda aturutse hara mu gihugu cya Tanzania. Kugeza ubakina muri AS Kigali, ariko nanone nawe aza mu bakinnyi bahabwa agatubutse ku buryo bugaragara mu gihe
afite umushahara uruta uwa bagenzi be ku kwezi. Ikintu nakubwira kuri uyu mukinnyi usigaye ukina muri AS Kigali nuko azwi nka Fundi wa Sosa, aho rero yakinaga muri Tanzania. Numwe rero mu bafite amateka akomeye mu bakina rero ruhago hano mu Rwanda. Kubijyanye n'umushahara we rero ushobora kwibaza se yabahembwa ngahe Haruna Niyonzima. Haruna Niyonzima rero akaba ahembwa ibihumbi 800 by'amafaranga y'u Rwanda, bigatuma rero aza ku mwanya wa 7 ku rutonde rw'abakinnyi 10 bahembwa agatubutse hano mu Rwanda. Tugeze ku mwanya wa 6 ku rutonde rw'abakinnyi 10 bahembwa agatubutse hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 6 haza Sugira Ernest. Uyu ni umusore benshi bafata nk'imana y'ibitego iyo bigeze mu ikipe y'igihugu Amavubi, ariko nanone akagira igikundiro gike muri APR FC bitewe n'ibyo aherutse gutangaza bitigeze binyura na gato ubuyobozi bw'ikipe ya APR FC. Gusa nanone ntabwo bimubuza kuza ku rutonde rw'abahembwa agatubutse hano mu Rwanda, rw'abakinnyi bahembwa agatubutse hano mu Rwanda. Yaravuzwe cyane bitewe n'uburyo yatangaje ko yibona cyane muri mu Mavubi, mu ikipe y'igihugu Amavubi kurusha APR FC, bigatuma rero ubuyobozi bwayo bumwohereza kwitoreza mu ngimbi zayo mu gihe kingana n'amezi 2. Ikintu nakubwira kuri uyu mugabo Sugira Ernest cyangwa se umusore Sugira Ernest nuko kubijyanye n'amafaranga ahabwa ku kwezi ahabwa ibihumbi 900 by'amafaranga y'u Rwanda. Ibi rero bigatuma aza ku mwanya wa 6 ku rutonde rw'abahembwa amafaranga menshi hano mu Rwanda. Dukomereje ku mwanya wa 5, nkwibutsa gukora subscribe, share, like ndetse unaduha n'igitekerezo cyawe. Ku mwanya wa 5 haza Sefu Niyonzima, ariko nanone uzwi nka Olivier Sefu. Uyu mutipe ikintu nakubwira nuko yinjiye muri equipe ya APR FC, yinjiriye igihe kimwe na Manzi Thierry, ariko ubwo bavaga muri Rayon Sport bakaba barayigezemo nanone bavuye mu Isonga FC. Ikintu nakubwira rero kuri Sefu nuko yabahembwa ku bijyanye ku kwezi. Uyu rero akaba yaremeranyijwe n'iyi equipe ya gisirikare asigaye akinamo ya APR FC kuyerekezamo, ariko nanone kuri miliyoni 10. Gusa nanone amafaranga ahembwa ibihumbi 900 by'amafaranga y'u Rwanda, bigatuma rero aza ku mwanya wa 5 ku rutonde rw'abakinnyi 10 bahembwa gatubutse hano mu Rwanda. Hanyuma dukomereje ku mwanya wa 4 ku rutonde rw'abakinnyi 10 bahembwa gatubutse hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 4 haza Ange Mutsinze. Uyu rero yageze muri APR FC ubwo APR FC yaguraga abakinnyi benshi bakiniraga Rayon Sport. Cyane nakubwira nuko yakiniye Rayon Sport, yageze muri Rayon Sport mwaka w'imikino wa 2016-2017. Aha rero akaba yarahageze avuye mu ikipe ya AS Muhanga ubwo yamanukaga mu cyiciro cya 2. Cyane nakubwira rero kuri Ange Jimmy Mutsinzi nuko ari myugari, ari umwe mu bakinnyi rero ba APR FC bari ku mushahara wa miliyoni. Nyuma yo kwanga rero amasezerano ya Rayon Sport yashakaga kumukomezanya, aho rero bari bamaranye imyaka igera kuri 5. Gusa kuri ubu rero akaba ari we uza ku mwanya wa 4 ku rutonde rw'abakinnyi 10 bahembwa gatubutse, cyane ko ahembwa miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Abo rero akaba ari Ange Jimmy Mutsinzi. Dukomereje ku mwanya wa 3 ku rutonde rw'abakinnyi 10 bahembwa agatubutse. Ku mwanya wa 3 haza Djabel Imanishimwe. Uyu rero ni umukinnyi wabanje gukina mu Isonga mu mwaka wa 2013, aza kwerekeza muri Rayon Sport mu mwaka wa 2014, nubwo yaje kuva muri Rayon Sport mu buryo butavuzweho rumwe cyane, ari nayo mpamvu yahise yerekeza muri APR FC. Uyu Djabel rero ikintu nakubwira ko nuko nawe ari mu bakinnyi b'imena ba APR FC, ariko none nyine akaza mu bahembwa agatubutse, birumvikana mu bakinnyi ba hano mu Rwanda. Ikintu namukubwiraho rero nuko ni umugabo kugeza ubu arubatse. Ikindi nakubwira nuko yakoze ubukwe n'umukobwa w'umunyemari uzwi nka Haji hariya i Nyanza. Ikindi kintu nakubwira nuko kugeza ubu afite n'umwana w'umuhungu rero wavutse mu mwaka wa 2019, birumvikana ni muri uyu mwaka. Kubijyanye rero n'umushahara Djabel Imanishimwe ahembwa, nawe ahembwa miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda, bigatuma rero aza ku mwanya wa 3. Hanyuma dukomereje ku mwanya wa 2 ku rutonde rw'abakinnyi 10 bahembwa gatubutse hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 2 rero ikintu nakubwira nuko ni imyanya irimo abakinnyi benshi ba APR FC, cyane ko nuza ku mwanya wa 2 na wakinira APR FC. Wo nta wundi rero ni kapiteni w'ikipe ya APR FC Manzi Thierry. Manzi Thierry rero ikintu nakubwira nuko nawe
aza mu bakinnyi ba APR FC bahembwa agatubutse, ariko nanone akaza mu bakinnyi bo mu Rwanda bahembwa amafaranga menshi cyane. Ikintu nakubwira kuri Manzi Thierry nuko yageze muri APR FC mu kwa gatandatu k'uyu mwaka wa 2019, ubwo yavaga rero muri Rayon Sport, yagezemo mu mwaka wa 2015 avuye muri Marine FC. Kubijyanye rero n'umushahara uyu mukinnyi, uyu mukapiteni wa APR FC ahembwa, nawe ahembwa miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda, bigatuma rero aza nawe mu bakinnyi bahembwa agatubutse ba hano mu Rwanda, ariko nanone akaza nawe ku mwanya wa kabiri. Tugeze noneho ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'abakinnyi 10 bahembwa agatubutse hano mu Rwanda. Ese uratekereza wowe ku mwanya wa mbere ninde uhembwa amafaranga menshi hano mu Rwanda mu bakinnyi wenda usanzwe uzi cyangwa se uzi ibi byamamare utekereza ko yaba ahembwa agatubutse hano mu Rwanda? Ku mwanya wa mbere rero umukinnyi uhari dusanzwe tumenyereye ko umukino wa football ari wo mukino uhemba neza cyane, aho rero abawukina usanga bahembwa neza ku buryo bushimishije. Ariko se ku mwanya wa mbere haraza umukinnyi wa basketball, niwe rero uza ku mwanya wa mbere kuri uru rutonde rw'abakinnyi 10 bahembwa agatubutse. Uwo rero nta wundi n'umukinnyi wa REG, akaba rero ari Belek Bell. Uyu rero n'umukinnyi uhembwa agatubutse, ari nayo mpamvu aza ku mwanya wa mbere. Ikintu nakubwira nuko REG iza mu ma ekipe ahemba neza cyane ku rwego rushimishije. Yo na APR FC niyo makipe wavuga ko ahemba cyane ku buryo bushimishije cyane, cyane ko n'abatoza bayo, abatoza babiri ba APR FC aribo bahembwa neza kuruta abandi, aho bahembwa amadolari 7,000, ndetse agahita hakurikiraho umutoza wa REG ari nawe rero ukurikira aba batoza babiri mu guhembwa neza. Binavuze ko rero abakinnyi ba REG ndetse n'aba APR FC nabo baza kusonga mu bahembwa neza. Uyu Belek Bell ushobora kwibaza kuba aje ku mwanya wa mbere we ahembwa amafaranga angana iki, cyangwa se ahabwa amafaranga angana iki? Uyu Belek Bell rero akaba ahabwa miliyoni 1,400,000 by'amafaranga y'u Rwanda mu gihe kingana n'ukwezi. Ku kwezi gusa nayo mafaranga ahembwa. Ibi rero bigatuma REG iza kwisonga mu ma ekipe ahemba neza cyane ku buryo bushimishije, cyane ko n'abatoza bahembwa neza. Reka mushimire rero, ngira ngo wabyumvishe, abatoza bahembwa neza cyane, announce n'abakinnyi bahembwa neza ku buryo bushimishije. Rwa rutonde rero rw'abakinnyi 10 bahembwa neza ku rwego rushimishije. Nakubwiye ari abari muri football, ariko nanone n'urutonde ruyobowe n'umukinnyi wa basketball. Reka mushimire wowe wabanye natwe, nkubwira ngo kora subscribe, wibuke gubisangiza n'abandi, wibuke gutanga like ndetse unaduha n'igitekerezo cyawe. Nge nari Ani Sabine Mukunzi.